Nā tērā te whakaaro ka piki ake te nama o te hunga Māori e hoko whare ana, koe nei whai muri i te putanga a te kāwanatanga i te rānei ka tukuna te 58 miriona tāra ki te whakakaha ake i te kaupapa ka ururoa. He kaupapa a iwi tēnei e whai whare mā te utu mō te Māori ki etahi rohe huri i te motu. Kia Regan paranihi ngā whakamahuki. E titika ana te kāwanatanga ki te anamata o ngā kaipupuru whare Māori. We know Māori have some of the worst housing outcomes in Aotearoa, but we also have a unique fit for Māori purpose solutions. I para te kaupapa o ka uru ora i te huarahi mō ngā whānau ki te rāngai hoko whare, mai anō i te o rokohanga i te tau 2018. As more and more whānau come through this kaupapa, more and more whānau are encouraged to take the leap. He takinga tauira a iwi mate iwi tēnei, mai te whenua tatu atu ki te hanganga me ngā whakahaerenga o kawa o te whare, takarawa mai ki ngā kai pupuru whare hou. Ko te kōkiri ngā kaupapa pēnei, kia whai ora te iwi i roto e nei mahi. Ko te wahanga ki ngā whare, engari ko te whakatō i te ia i roto i ngā whānau, ka tāia e rātau, me he mea ka takahi rātau i tēnei ara. He 58 miriona tāra ka aro nui ki te hanga i ngā whare reti ko tahirau whitu te kau, ki roto o tāmaki makaurau, pārāwai, tokoroa, taranaki, me te waihara keke. Kei ngā tōpito katoa o te motu tō tātou iwi Māori. Me kaua tātou e aro puanake ki roto o tāmaki, te taone nui, me aro puatu ki ngā rohe. Ko tā nāno e hāngai ana tēnei kaupapa ki te whakangau whiturau tori te kau miriona tāra ki ngā whare Māori. E hake tēnei i te tau kaupare marika i te takene, engari anei ko te tīmatanga, a taiho ake nei ka tiro atu ki etahi atu kaupapa ka whakare waina. Kua kite te kāwana, ana he mana tō ngā iwi, he rangatiratanga tō ngā iwi o Taranaki, o e rā toronga no o te kaupapa nei, ki te wakatinana, ki te wakatutuki i o mātou ake ia i roto i enei kātū mai. Hei tā Jamie Tuta, he hia nō rātou kia whai wāhi ai ngā whānau o Taranaki ki te hoko whare hei te tau 2023. Regan Paranihi, Te Karere.